Iyong ay jungal Sakaradahn kapung o wow bang kukuran sama jay coach. Ijungalang bisa karo misuk kaipunuk don malan wow ang Pohnpei. Pwede Sakaradahn siya bang tagawin gaji. Isa karo kukuro sa ula bang kaunok coach makot nan lang ang kakabaya takala pan mo sa labalap sok siya lang na mardian wing gaji. Wow lap bang kukuran sunangan. Ay jungal Sakaradahn wow bang kukuran lap rosa sound. Wow na gananalap so matong bunja nangkan liyo sa lichay ka ng wing kaji. Pulik wow tarabuwasayo lo isoman, nalayam sa risoman. Ay tungoy Sakaradahn wow nagsawamas, upaliyan talang kausap o lang kusakusakan. Lugan man lap, speaker o isaponatikan, sa mga kapong mo John Dadog ang Kitti Municipal Government Chorus. Ay tungoy Sakaradahn wow bang kukuran Kitti ay mwomwohd sa chorus ng wing kaji. O wasak chorus may ray ng kijikan ping kawata sang ni manaman ng ngayon sa raw. Ay jungal ramawan wow pang kukuran ni ray kaw ng koy ng kan. Manisar, masakotin o panay na yung sak. Riyay ng pilagulkan o chorus na yung kiji may pachar Pohnpei o lugan Pohnpei ng county kan ng US States, territory o WJ kan na isang ka. Wow jororong yung may candidate kan chorus. Incumbent Alfred Sanladora, incumbent Tagar Titanyen, incumbent Erling S. Movic, incumbent Makar Miguel, candidate Jorg Albert, candidate Dionisio E. Simon, candidate Johnny David Jr., candidate Jordan Artos, candidate Kadavi Pijar, candidate Virgin Paul, yang aki ang may pananay. Ngoy sa balumay candidate Jorg Anson, napajawan daray jungalat, ang kakuya ew, may pilipil ang kakuya weliepen Kitti, nan mwomwohd ang Pohnpei Legislature kaisak ew. Ay jungal saw tukun man, kajawan ni Puyang Lupjan, wan mangin tukun man, alin mangin song kawat. Tupan sawan mamiyari, tukun baba o song sanag. Ay jungal baba li user Anson, tananabas Kitti. Ay nono Suli Celestine, orano ginono yes Gerald Luis Anson, tananabas sa Kitti. Ikabong warki inaw sarawi ang Nora Louis Anson, the Dr. Nora Louis, o at jungal kowa mesliman, managap man o pinagapayaman. Ay kabung panat siyang monsak isolap Kitti o iuya aman active member ang pinunwawan wing Kitti. Nandadagan siya iuya aman sa walmaniray so baydiyan way sa undadog. Sama tanan wanumong kanat siya nan sound o laltalan ng bansyang o wasakan chorus na kunang buhay bubuwa. Rano jay bubuwa dadog ang nanopis budget pang kambang kwertang bayan way the Department of Resource and Development ng Anson National Government niya uya project manager ang program yung sungusungan toro o kung na pala FSM ang bago to o parpasangan maningkaw sa mga paliyamar lang paliyasan. Wasakan may bajongan tatawa kayo rumawa yung mayang FSM Department of Environment, Climate Change o Emergency Management niya ibiluya project coordinator man. Magkasanay yung ating office and Pohnpei Environment Protection Agency. Wasa chikan may tatawa kayo yung mayang Marine and Environment Research Institute of Pohnpei, Conservation Society of Pohnpei, o Kiwala Marine Laboratory na nanalulu Hawaii. Nanaywasan kausan ng kansap o kausap kubar, iuyaman makin yang nanjiyang rabaki yang John kausan the community, sa manalay sa waskan makin pajosang palichikan ligan government. Meron sang development partners kan, non-government organizations kan, ang grants doon sa waschikan. Mapayamaw niya, ibang pilik ay jungal allowance chorus o ang imanuni po yung kaksawa sa hirayad ng kachikan ng social insurance. Iba nandiyan rot uyaban sabis meban mawang sa usit o so much. Iban pajawan jumata uyaban tatak meban payan koyorta pajabat ang Pohnpei State, the Sustainable Development. Anan o kapaliman chorus na wing Kitti sobay ibil pajawan yang kon niya uya jawa mela ng wayman. Ay jual mong yung limpak duroro kawal toko wing Kitti o uyara masaman majon wayban mamayki en ewang niyanan kan melap tepsejuk. O inaw ko may ibang uyawan ay kak chorus yung kak ewang yung ayukan na legislature patataban kak poita. Inang embada John Wayne Kitti pajoray o isa para kuburkan chorus en yang kaway na tatawag ang rabata weliepen Wayne Kitti. Mebanjak ka November bayo po early voting, len November isak bayo, mebangkayang sak tatawag kasang palwaj. Nampalit, kumbangkak tiyaray jumalat o singkilal kis mebadya luma.
nanirok yang kich candidate kan ibaca nampa walu om nu wata-watan dawa bajodi dan nampa sidu wata-watan ba bajoda ibaca wana na batar yan ang kupronwe kauno ang kapayata kejay koros nan tataw kosong paluj ngoy sa pagmumay candidate Jorg Anson kalaman o kas